Motom sama kelas deh sepuluh salina. Neng tadi. Buja betul ya. Neng rokok di makan ada. Men sudah rokok rasa. Arabulane. Dede nage. Kan nage bawa sana. Nu panas hanya di gedor satu. Nu pakai siapa? An babu ni nu pata. Ani babu ke siapa? Ni babu siro. Dan ni makan siapa? Nu mana amo ani. Darah lagi kita sudah dikata ada. Tamo like tamo shidi bor khwalanya ma Hey wag busa ni ka badi hari ke muhe toy ma hasa bos reinu kira dai bos rein ka khabono muthi chanta an bisina sai tong ane miam ko game thmani Tonga taka de babulung nin daro no khana hostel tu ni nyani boda blala shu no go ma anu hostel tu nyanga mo lang ma thina kha ma ba sa sina ma thu to mani anu hostel tu ni kha pui kha ran sa suna han che mon thune sau an ma thangala sa thudi ko ang thuliya thudi nor ba jala si talente angni ni kaka son thangai na kam khajen sajago kun jata kudulaje kudulai khai dakan babu thani angora hawro ko chona I wak busa eme bosor bamna sai mutho nungda ngang wa tini khai babu ne chana hostel tuni ge ningana ang mon na hain chabla hawro ko gana ko bong mangku tini khai raksani sina nung bo bisi sitra saya musuk busa hai baba rangku ka digade phungni mai maze ho baba oh baba keri rang keri thago bura kosok bura lajbai je bura neng anu dukhu khai kya neng bo salcha ante nyongnai bura kudul siroroni lachya khorus bo kudul dichui sibayan ta noro ni ani besarong tom sanya yang lebono sai ka bujaka pin ka kanero kam khaye na hane tini la kun khon ji mambi tom chisa nan brono je ang be bulai panyai bo manai rang 1 lakh ha sobo bulai nyang be bura ko so am bulanja ha rang 1 lakh mana bulanja bura ko hoy bulanja ha rang lang mana habin bulai to bulai bor bulanya no supata ba kon pas pa yang kebri ke bulai ringa ba neng bulai lai su do hari bulai lain khai rang hoy aya pali ta sidik babu neng ponjo sa narak di anam ponjo sa hodi ni sori rong nai jagedi boibe phono bura phono ani khai jiboda batai di nani besar mai khuje to me khera mangso 1 kg su pai telangana kepati be kengtei bas bagi dei babu aja babu tam tu khasa cin bagus oi ko mangso 1 kg tu jak